Pemirsa wesanan kaon abrasi Sayan Ageng ring pebuahan Desa Banyu Biru Negara. Usaha untuk ngewangun tanggul sampun keutsayang oleh kerama kesarengin komunitas peduli lingkungan. Aksi gabungan masyarakat aparat miwah relawan pemerhati lingkungan puniki mersiang tur ngwangun tanggul sementara santukan kahanane mangkin abrasi sampun sayan kaon ngelimbak kantos genah permukiman penduduk ring sisi kajemar kini dan ingap tiang mangde kahanan ring pebuahan side urati becik pinidangan antuk ngwangun tanggul sederhana mangde side nahan ombak sal ngerakse rumah warga mangdane nenten kelem parikrama inucap manut dane wit saking rasa asih krama sanes lami dasewarse nampenin pikobat inucap idep nyelahin krisis iklim tur wesanan kaon abrasi ring widangan pebuahan. Sili tunggil krama M. Nasir Mausang abrasi ring pebuahan sampun memargi dasewarse tur dasantali wangunan kelem keni ombak. Nasir wantah sili tunggil krama sani umahnya ni kelem tur ilang. Pai ketandani ngaptiang pebuahan sida polih uratian. Napi malih krama sampun usaha ageng wangun tanggul dawa green sekadi melakar ajiting ban kantos batu nanging pangupaya pewangunan senderan penahan abrasi permanen durung kuangun kantos mangkin. Surya Dharma Bali Pos Kuningayang.